ndabaramukije mwese, ndamukije abantu bose bumva ubutumwa bwiza shikiriza, ndamukije abantu baba mu mpande zose zine z'isi bumviriza ubutumwa shikiriza. Uwiteka Imana nabagiye neza kandi Uwiteka Imana nabaha umugisha. Nkabashuhuje abantu bambonera muri Facebook, yewe bantu mumbonera muri Facebook, ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana bane namwe. Nukuri ndanezerejwe n'iby'Imana irimo irakora, ndanezerejwe n'iby'Imana irimo irakora. Nukuri benshi muri ko murihana, benshi muranyandikira mushaka kwihana. Nukuri ijuru ko irunguka, izina ry'Uwiteka nishigwe hejuru. Ndashuhuje abantu bose bumva ubutumwa bwiza. Haleluya. Uyu munsi ndabazaniye ubutumwa bwiza. Amena. Ubwo butumwa ndabazaniye ubutumwa buvuga ngo ijuru ntago ari nyabarega ku buryo ryakwinjirwamwo n'umuntu wari we wese. Amena. Ijuru ntago ari nyabarega, mu bisanzwe ijuru ntago ari ngarane. Amena. Uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana igice 22 ku murongo wa 15. Amena. N'umurongo umwe wonyine tugiye gusoma. Yesu nashimwe cyane. Ariko reka ndabibutse bene data, Uwiteka Imana Yesu Kristo mbese arimwo arahamagara. Amena. Yesu Kristo arimwo aratuma abakozi biwe kugira ngo bashake intama yazimiye. Burya urashobora kuba uri intama yazimiye, Uwiteka Imana arimwo arashaka. Amena. Rero niwe uri murabwirwa. Uwiteka Imana ashaka gukura, haleluya, ashaka gukura muri Egiputa, ashaka kacagagura imigozi ya shetani yakuboshe. Amena. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana nyiringabo, ndagushima kuyu mwanya Mana wongeye kuntiza. Haleluya. Ndagushima ukuntu data wa twese wongeye kunyibuka ukama ubutumwa bwiza kugira ngo nk'abantu bawe. Uwiteka Mana nyiringabo, ndakwinginze data nyene icubahiro, undungikira umwuka wera maze anshigikire. Haleluya. Uwiteka ntabari ngewe nivugira, ahubwo nge nasame nawe uvuge. Haleluya. Ndirukanye imyuka yose mibi mu izina ryawe Yesu Kristo Nazareti. Mwami Yesu, ndakwingiza undungikira ijuru maze ringote. Haleluya. Rindinde data wa twese uri mu ijuru, ndakweretse abantu bose bari bwumve buno butumwa bwiza. Ndakwingiza Uwiteka ugenda ubafungura imitima yabo. Haleluya. Kugira ngo Mwami Yesu Kristo ijambo ryawe ryinjire. Haleluya. Maze nibumva bumvire. Yesu Kristo we habwa icyubahiro Mwami. Ndakwingize data wa twese uri mu ijuru, ungire neza. Haleluya. Umugisha umuntu wari wese ari bwumve buno butumwa bwawe. Urakoze Mwami w'abami. Sabye nizeye kubyumvishije kandi kugiye kwikora mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Amena. Haleluya. Turasoma ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana nkuko nabwiye riri mu byahishuriwe Yohana igice 22 ku murongo wa 15. Amena. Reka dusome. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubeshya akabikora. Amena. Umuntu wese yaba afite Bibiliya nagende yisomere asubiremwo rino jambo. Amena. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana. Haleluya. N'umuntu wese akunda kubeshya akabikora. Inyuma hazaba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi haleluya. Bene data, ijambo ry'Imana muraryumvishije. Nginyuma hazaba imbwa n'abarozi. Ubutumwa ndabazaniye bwitwa ngo ijuru ntago ari nyabarega. Haleluya. Ijuru ntago ari nyabarega ku buryo umusambanyi, umwicanyi, umucuraguzi, umurozi ku buryo yakwinjiramo. Amena. Shetani yarafasha abantu. Shetani aguma yereka abantu ati bino nubikore nta kibazo ijuru zarijamwo.
bino nubikore nta kibazo, Imana iri kumwe nawe. Bino nubikore nta kibazo, Imana iragukunda. Reka ndakubwire, ijambo rivuga riti ngo nkunda bankunda, ngo kandi abanshakana umwete bazambona. Amena. Ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Haleluya. Ariko mwebwe muguma mukora ibyaha. Reka ndababwire, inyuma hazaba imbwa n'abarozi, inyuma hazaba abasambanyi. Nta musambanyi azigera yinjira mu ijuru. Reka ndakubwire, wewe wa musambanyi we, nta juru uzajamwo nutihana. Ijambo ry'Imana riguma rivugwa. Uwiteka Imana yaragize neza. Mbese amagambo y'Imana aravugwa mu ndirimbo. Mbese iyo ugiye mu isoko wumva indirimbo, mbese iyo ugiye mu Facebook ubutumwa bwiza burimwo, iyo ugiye mu YouTube ubutumwa bwiza burimwo. Ariko wowe iyo uri kurabwumva nta guhinduka, ahubwo gumukomantaje umutima. Reka ndakubwire, ubu ugiye kumbwira ko utari kurumva ubutumwa bwiza, ariko nubwo bwumva ntabwo wumvira. Umutima wawe urakomantaye, nta gushaka guhindukira Kristo. Reka ndakubwire, igihe kizagera ku buryo ubutumwa bwiza buriko buravugwa buhagarara, kandi hazagera igihe uvuga ati ngo iyo namenya nkahindukira, iyo namenya nkihana, icyo gihe nicyagera nta numwe azagutabara ariho mwene data. Barakubwira ko ubesha ari icyaha, ariko ukaguma ubikora. Barakubwira ko kwambara ubusa atari byiza, ariko ukaguma wambara ubusa. Hageze aho abakobwa bambara amashati yonyene bakagenda mu muhanda, abagore bambara amashati yonyene ubukanzu bakagenda mu muhanda, amaguru bakayanikira. Reka ndakubwire mwene data, nukizwe neza nimba uri umukristo, kizwa hose. Amena. Ukizwe neza, reba ukuntu mwihinduye. Reka ndakubwire, ndabibutse ko umuntu wese afite ideni rya shetani nta juru afite. Inyuma hazaba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abasambanyi n'abacuraguzi n'abarozi n'abajura. Abo bose bazaba inyuma, nta juru bafite. Aho muriko murahumva, nta juru bafite keretse bihanye. Umwami Yesu ari mwaravuga anyuze mu bantu biwe. Umwami Yesu ari mwarigisha anyuze mu bantu biwe. Ariko mwebwe iyo muriko murumva ubutumwa bwiza, nta nubwo mubwumvira, ahubwo muguma mukomantaza umutima. Reka ndababwire bene data, umwami Yesu araje, aje gutwara umugeni. Umwami Yesu araje, aje gusarura, aje kugosora. Umwami Yesu aje kugosora ibikumbi. Umuguruka azata hariya. Nimba rero urumuguruka mwene data, kumbura wihane. Ni wihane igihe kitarakugererako. Dore umwami Yesu aragarutse, aje gutwara umugeni, aje gusarura. Niyasanga ukiri mu byaha, niyasanga ukiri mu isi, ntabwo uzajana nawe. Uwiteka Imana arashaka ko mwihana. Uwiteka Imana ashaka ko muva mu byaha. Uwiteka Imana ashaka ko muhindukira. Uwiteka Imana ashaka ko mwihana, kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Haleluya, haleluya, haleluya. Dore abamarayika barafite inzamba, abamarayika bariteguye kuvuza inzamba, kuko umwami Yesu araje vuba, araje kugira ngo asarure, aje gusarura. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Amena. Uwiteka Imana ashaka ko muhindukira. Mwebwe mwaraboshwe n'ibyaha, mukora ibyaha muri abaririmbyi, mukora ibyaha muri abakozi b'Imana, mukora ibyaha muri abadiyakoni. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Haleluya. Uwiteka Imana ashaka ko muva mu byaha bene data. Reba mu rugo rwawe wa mugabo we, nta mahoro ufite. Uva mu rushengero, wagera mu rugo ugashika utuka umugore wawe. Reba wa mugore we, reba uri umuririmbyi, uva mu rushengero, wagera mu rugo ugashika
uhagarara hejuru umugabo wawe wifata nk'agakombe. Reka ndababwire bene data, nimuhindukire kubera ko bino bihe tugezemo n'ibihe bikomeye cyane. Umwami Yesu arimo arasarura. Umwami Yesu araje. Haleluya. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Nimwihane muve mu byaha. Amarira uzarira nta n'umwe azaguhoza. Reka ndakubwire, umwami Yesu arimo arakubembereza kino gihe ukiri muzima, ariko niwapfa ukava mu mubiri, ndakubwisha ukuri, nta kwihana kuriho. Nyuma y'urupfu nta kwihana guhari. Yesu Kristo niyagaruka, dore nta kwihana guhari. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Umwami Yesu arabarindiriye. Haleluya. Iyo umuntu umwe yihanye, mu ijuru baranezerwa. Iyo umuntu umwe yihanye, mu ijuru bagira umunsi mukuru. Iyo umuntu umwe yihanye, Uwiteka Imana aranezerwa. Nimuhindukire, nimuve mu byaha. Haleluya. Nimukizwe neza. Mwaba Kristo mwe muvuga ko mukijijwe, nimukizwe neza. Haleluya. Muvuga ngo muri abakozi b'Imana, ariko amagambo mwigisha mwebwe ntago ariyo mukora. Reka ndababwire, nimwihane. Umwami Yesu ashaka ko muva mu byaha bene data. Haleluya. Murabajura bene data. Nimuve mu bujura bwanyu. Murabacuraguzi, murarogana. Dore mugenda mu bapfumu mukaja kuzana imiti kugira ngo muroge mukaso cyangwa se mwene so mu rushengero cyangwa se mukaso. Reka ndababwire, nimwihane. Umwami Yesu araje. Nimwihane. Nge ndiko nasemerera nka Yohana Umubatizi. Ndakubwira kuba uri mu byaha atajuru ufite. Erega ijuru ntago ari nyabarega. Nimwihane muve mu byaha. Nimwihane muhindukire Uwiteka. Ubwami bwo mu ijuru buraje. Haleluya. Ubwami bwo mu ijuru buraje. Uzasanga umukobwa agenda akaragataha mu ijoro. Uzasanga umusore agenda akaragataha mu ijoro yitwa ngo ni umukristo. Uzasanga abana barimo baratuka ababyeyi babo. Reka ndababwire, ibyo byose muriko murakora, nimutihana ngo muve mu byaha, murarimbutse nta kabuza. Reka ndakubwire, kino gihe ukiri mu isi nicyo gihe ufite cyo kwihana. Urafite amahirwe wewe byuko usanga uri muzima utapfuye. Naho ubundi niwapfa nta kwihana kuriho. Inyuma y'urupfu nta kwihana. Yesu Kristo niyaza nta kwihana. Nimuhindukire Kristo. Haleluya. Uwiteka Imana ashaka ko mwihana. Mwebwe mwihana nabi, usanga wihana ubujura ugasigaza ubusambanyi. Reka ndababwire, nimwihane neza, mukizwe neza. Umwami Yesu abagirire neza. Haleluya. Umwami Yesu abagirire neza. Umwami Yesu ashaka ko mwihana ngo mukamaramaza. Umwami Yesu ashaka kubagira neza. Niyo mpamvu Umwami Yesu asemerera anyuze mu bantu bayo. Haleluya. Bene data, reka ndababwire, ntuvuge ngo uzakwihana ejo kuko ejo ntuzi kuzahagera. Ntuvuge ngo uzakwihana ejo, ntuzi ejo uko bizagenda. Nimwihane bene data. Reka ndababwire, zino mpfu ziriho nta nubwo zinabigisha, ntabwo zibigisha. Iyo ubonye mugenzi wawe apfuye, ntabwo wiga wiyumvira ati ngehoho ninapfa bizagenda gute, apfiriye mu byaha, ese ubu agiye hehe? Ntabwo wiga nimba uri umusambanyi ngo ureke gusambana. Reka ndababwire, usanga abasore bafite abakobwa bakundanye nabo, ugasanga bariko bararyamana za karese, ibiki n'ibiki. Wa musore uzi kuri kuragira bya karese, ukabura uvuga
uvuga ngo uri umukristo niwihane ubwo n'ubusambanyi, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Wa mukobwa we wikinisha, wa mukobwa we ugira za karese, hanyuma ugaca ugenda ugira iki kuvuga ubutumwa, niwihane. Ibyo byose ni ibintu bitera iseseme Imana. Haleluya. Uwiteka Imana ashaka ko mwihana ngo muve mu byaha. Uwiteka Imana agashaka ko murimbuka. Uwiteka Imana ntanezezwa nuko umuntu uzanye umuntu arimbuka, ahubwo anezezwa nuko wava mu byaha maze ukakira umwami Yesu kugira ubone kubaho. Haleluya. Ijambo ry'Imana itubwira iti nginyuma hazaba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubeshya akabikora. Reka ndababwire, abantu muri ko marambara ubusa, abakobwa muri ko murambara ubusa, abamama muri ko murambara ubusa. Nta n'isoni unafite wa mumama we, kubona wambara agakabutura ukagenda mu muhanda, kubona wambara akajipo gato gafashe mukagenda mu mihanda, kubona mwanikira amabere mukagenda mu muhanda. Reka ndababwire, ayo maguru nimba mudashaka kuyanura, ayo maguru nimba mudashaka kuyanura, Uwiteka Imana azabafasha, Uwiteka Imana azayabanurira. Reka ndababwire, haraje indwara yitwa corona. Iyo corona ituma bose aboroshe mbese n'abaciritse bose n'abahambaye bambara agafukamunwa. Reka ndababwire, haje indwara ituma umuntu afata amaguru akayafuka. Nukuri mwayafuka, nta maguru wasubira kureba hanze cyangwa se kubona hanze. Buri muntu yaca yiga gufuka amaguru, kuko amaguru arimo arandagara. Amaguru mu rushengero yuzuyeyo, amaguru mu muhanda yuzuyeyo, amaguru nakoze Imana barayerekana. Ye baba we, mbega agahinda, mbega agahinda Mana we. Amaguru n'abantu bitwa kare abakozi b'Imana usanga bambaye akamini, bakaje imbere y'abantu bakavuga ubutumwa bambaye akamini. Reka ndababwire, ako kamini nawe uzakajana. Shaka kuvuga ubutumwa, shaka kuba uri umuhanuzi, shaka kuba uri umuririmbyi, shaka kuba uri umudiakoni, ako kamini ntaje uzakajanamwo. Nimwambare mwikwize, ayo mabere yanyu mugenda mumwerekana, nimwambare mwikwize, muvuka ayo mabere yanyu. Ayo mafaranga ugura ako kantu kerekana amabere niyo mafaranga wakoresha uri kuragura umwenda muzima. Nimwihane. Reba ukuntu amatwi yanyu mwayatobaguye, mufite intoboro zingahe, mufite mbese intoboro zingahe ku mazuru. Muravuga ngo Imana ireba mu mutima gusa. Reka nanjye ndaguha ikibazo, uwo mubiri wambaye ninde yawuguhaye? Mbese ni wewe waba warawihaye uwo mubiri wambaye? Uwo mubiri si Imana yawuguhaye. Bitwereka ko Imana ireba hose, Imana ireba mu mutima ikareba no ku mubiri, kubera ko ntimwirengagize ko uwo mubiri wambaye n'urushengero rw'Umwuka Wera. Haleluya. Uwo mubiri wambaye n'urushengero rw'Umwuka Wera. Ariko mwebwe muriko muragira iki? Muriko murirengagiza iryo shambo, maze mugaca mufata umubiri uko mwishakiye. Ngaho mushizeho ibi, ngaho mushizeho biriya, mawe kwambara wambaye ubusa. Ye baba we, reka ndakubwire, umuntu afite ideni rya shetani nta juru azajamwo. Umuntu afite ideni rya shetani nta juru afite. Haleluya. Nimwihane mumara maze. Yewe mwene data we, ntabwo turiko turakubwira nabi, turiko turakubwira ngo wihane n'ineza yawe kugira ngo ntuzurimbuke. Ese ugira ngo mu muriro ni heza? Ese ugira bagiyeyo bariko baranezerwa cyangwa barimo baricuza? Ese nawe ushaka kuzakwicuza? Wewe ukiri muzima, wumva udafite amahirwe yo kwihana ukareka ubwo busambanyi bwawe? Wumva udafite amahirwe yo kwihana ukareka ubwo burya bwawe?
wumva udafite amahirwe yo kwihana ukarega ubwo bucuraguzi, ni mwihane, amahirwe murayafite. Kuba Uwiteka Imana abatiza umwuka wo guhumeka mukaba mukiriho, mukiri mu isi, Uwiteka Imana yabagiriye ubuntu. Ni mwihane, nimureba agaciro uko kangana. Kuba Imana byonyene muryama mukabyuka muri bazima, Imana yakoze akazi ko kubarinda, no kugira ngo ako kanza ku gaciro, ibyo bintu Imana igukorera ubiha agaciro, uce utunganye ibidatunganije. Amena. Nimutunganye ibidatunganije. Amena. Ubwo bujura mu bureke. Amena. Reka ndababwire abagabo, muri ko murashaka abagore barenze umwe, mufite abagore bangahe? Sinzi ngo abagore muzabajana hehe? Mwabagore mwe mufite abagabo bangahe? Sinzi abagabo ngo muzabajana hehe? Reka ndakubwire Umwami Yesu azabaza umuntu wari we wese yagize uruhare mu gusambura urugo rwiwe. Reka ndakubwire Umwami Yesu azabaza umuntu wese yagize uruhare gusambura urugo rwiwe. Nimukumbure mwihane, muhindukire, kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Umwami Yesu ashaka ko muba bashasha, ashaka ko mwambara mbese ubwiza bw'Imana, kubera ko muzaba mwahindutse. Haleluya, haleluya. Uburi n'ugutwi niyumva icyo umwuka abwira itorero, uburi n'ugutwi niyumva icyo umwuka abwira itorero. Nimwihane, kubera ko reka ndababwira isi yarangiye, tugeze ku kirengarenga cy'izuba. Amena. Tugeze ku kirengarenga cy'izuba. Nimurebe aho isi igeze, isi igeze ku iherezo, isi irarangiye. Nimwihane. Muvuga ko muri abakristo ariko muracari mu isi, muvuga ko muri abakristo ariko muri mwebwe muracari muri Egiputa, ntabwo murava muri Egiputa. Reka ndababwire Umwami Yesu ashaka ko muva muri Egiputa. Amena. Umwami Yesu ashaka ko muva muri Egiputa maze mwigire mu ijuru. Haleluya. Mu ijuru ni heza cyane, niyo mpamvu Uwiteka Imana ari mwarashaka ko mwebwe muva mu byaha kugira ngo muzaje mu ijuru. Amena. Kubera ko bene data, ikuzimu ntago ari heza, ikuzimu ni habi, ikuzimu haraka, ikuzimu haraka. Amena. Yesu Kristo nabageneza. Abashaka kubwira umukobwa n'umusore ari mwaranyumviza, wa mukobwa ucikinisha nure kuko kwikinisha kwawe, wa mukobwa we ureka bakagukorakora ku mabere, nukuri uriko uritesha agaciro. Wa musore we wambara amapoketi, mwiyogoshesha uko mwiboneye, ndabwiza ukuri nimukizwe neza, nimukizwe neza, nimukizwe neza. Muve mw'ibyo bintu bibi muri mwo murakora, kuko ijuru ntago ari nyabarega, ijuru ntago ari ngaranti. Utihanye neza rwose nta juru ufite. Ijuru izaje nk'umuntu akijijwe neza. Nimuhindukire Kristo. Uwiteka Imana nabagiye neza, Uwiteka Imana nabaha umugisha. Ku bantu bashaka kwihana murashobora kunyandikira, kuko muri Facebook abantu miko muranyandikira mushaka kwihana. Uwiteka Imana nukuri nabampezagire, nabampera umugisha. Reka dusenge. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndagushima Mana waremye ijuru n'isi, ndagushima kuri ijambo duhaye, ndagushima Data wa twese. Dore nta yindi Mana iri hatari wowe. Ndakweretse abantu bawe bari bwumva ijambo ryawe, ndakwingize Data wa twese ubagire neza. Urakoze Mwami w'abami, sabye nizeye kubyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo. Amena. Uwiteka Imana nabaha umugisha, Uwiteka Imana nabane namwe, Uwiteka Imana nabahe kwihana kumaramaza mukareka ibyaha byanyu.